Som od leta 66 do 66 uknął. Ja som ze 14 letami započal sa kupovať. Ten miach ten špak, co bych ja mal. A jenom 66 kilo, da som ja započal uknúť. To reka, ja som to najprv mal kus na sebe dívať. So te kupovano, te docela docpejú. To musíme za náš čas reznika v celku ukli. To reka rezač, všedžovač, kobasu džovač. Šo v tym połowaniu sme mu naukli. Dženca je to kus zmenené, dženca one jace nerezaja a to je te dželené te połowaniu. Po mojem połowaniu som ja cel do cuzby, zobu nešto k tomu nauknul, nic jenož te domiacnosti, ka so tam džive, ale tež ka so druze s tym zaberaja, ka tam so džive. Som šel do Kamenca, jenom kolegu. Ale tam nejsem dlho utral. Po 3 mesacach som ja tam zase šel. A na zbožo som ja měl jen poskytk ísť do Ramlova. Tam je jeden kolega, a od jedného kolegy ten syn, jo započnal po Dynamo jako kopar. A na novo mesto som ja tam popral jako učený divačov. Aj, to by jen reálny čas, dobro doživená, ja som veľa nauknul, potom som ja zase ročil, to var náš nan zase v úzkosti bol, ten učený učovník, to sa one do vojska čaneli, a da sa ja dal zase domov, so by tu jen pomoc bol. Aj, tak ten krótki puč, kad sam ja k połowaniu šišao.